Zirtirtu zawngte chibai ve kule ke van la lian kan nia government dutlang high school Zirtirtu kani YouTube hian class 9 mathematics coordinate geometry exercise 17.1 kan ron sakdo na ni guntaka lothir turin kan som chu hian lo en tai la coordinate geometry a chuan exist pani pui mo tak mai oma line a khamphei zong je horizontal line kan te hi x exists an tia so zong a line perpendicular line hi y exists ti nia chu lo thai la hi x exists ania ela hi x exists elam hi y elam hi y dash te kan x dash y dash elam x pa ngai ni ta a x pa ngai lama kha elam pang hi positive x tianga minus number x dash y elam positive plus number minus number chu y minus ti chuan x a 0 ka ta hian oma y a 0 ko ta thau hian om ta no ti chuan kitai 0 ve ve ai to khom lai ki origin ani tin guatan te khalo che le tai la ei tilai x positive le y positive number te inkar helai chinami kha first guatan ania x po plus number y po plus number ania plus comma plus ania chuan helama hian tilai hianin x minus number le y plus number inkar hi second guatan ani le a tin eta x minus number y minus number hi third guatan ani a minus ve chuan lai hi x a plus number y a minus number tilai hi plus minus mo x plus nia y lampang minus nia hi fourth quadrant ani ang kha lo thele tai la tin coordinate point hi kan je to na khan point red te kha x le y z in je to ni x kha amasa kan je nga y kha number na hunga etina he number a te hian hei hi x nia hei y number ani mi ten hi x nia hei y number ani hei hi x number ania 9 hi y number ani katiang khan shet tur ani ti chuan hei headline a te po hian point hi king an je kan ti chuan 2 3 ti ania tira hian mo he 2 3 om je chu 2 hi lai x a 2 zone a oma 3 hi y 3 zone a wangin ani a lai hian minus 3 1 2 x minus 3 le y number plus number 1 zone inani he lai number hi x a 1.5 minus 1.5 zone y a minus 2.5 zone ti na mai ani tilai hi atiang khan ania chu wang chuan tilai kan point je dan tur hi kan shet je na ngai hian x line le y line lo omonga etina he lai hian lo ta sela tilai hian lo point khalom don ta se tilai number 2 he lai hian in omonga hoi zone nge kan ti chuan 2 zone ania x a chun 2 zone nia y a chun 3 zone ani tiang khan shiat kan tum don nia question 2 question number 1 give answer for each of the following questions idea what is the name of the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane pathina write the name of the part of plane formed by these two lines. Yeah, pathumna chuan what is the name of the points where these two lines intersect? Pathina chuan what are the coordinates of the origin? Ite ania. Chuan amal te in then suidon ta. What is the name of the horizontal line? What is the name of the horizontal line and the vertical line? Horizontal line le vertical line. Pinga ha say to determine the position of any point in the Cartesian plane. A khamphei zong kal kha inge ni chho zong kal vertical line kha inge ni ti kha say to ke tian ka han en chuan ta hi kan huwa hey khamphei zong kal chu inge ni x ani no
mà chuan hiện answer chu hiện cần gì cả ngó horizontal line is x-axis more chuan vertical line is y-axis cần tìm mấy đồ này nè ta khá question number 1 na sản là chỗ lâu nè ngó phần này na lấy lệ tay là phần này na chuan write the name of each part of a plane formed by these two lines. Write the name of each part of the plane formed by these two lines. Two lines sẽ tìm được chú x là y để khẩn nhà. Chú mi na part trong sang xiêm để khắp giặc rõ tìm nhà. Chú cái chuyện tiếng Anh này cần tìm chuan a n tay là x exists the way exists to it alone here more beta a là oma x exists here y exists oma chuan ni part in ra xem part pakhat patni pathum pali siam ni part pali siama chung part pali ta chu eng tinge ming ti khan mi a answer chuan first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Heng apa talo siam te chu lo ni don ta ni chuan question dang alom le ta what is the name of the points where these two lines intersect? What is the name of the points where these two lines intersect in here? Answer below and don chuan hi line pha x le y axis in tan na pha so itu neih lai hi x nia y nia chu mi tin tan tang lai hi nia a hing chu origin ni answer chu origin kan tiang le question number 2 na le question number 2 na chuanin see figure 17.6 and answer the following question tin nia hemilem hi lo lang don ta ni khi hemilem hi lo lang ta hi la hi t ni a ta hi a ni a la hi m o ma hi o ni a hi p ni a la point s ni a ta hi b ni a ti la hi c tiang khan point ning te hi a song o ma ni ta chom hi mi he lim ma tang hian he figure na tang hian question a ranom don ta chu kan chang don ni question pakhatna the coordinate of a coordinate of a point ni ka a chu pe nge om ka ti hi ti lai hi ni ta ni a chu en chuan hi ta a a chu ning king of ka ti chuan x number ka jem subject to ni a x number hi kai ni hi -5 y lama hian 2 ania chu ti ni chuan -5 2 ti tur ani la hi -5 2 ti tur ani coordinate of b hi question om le ta coordinate of b ti hi lo chang le do na nga b chu phaya nge om kan ti chuan he lai hian ni x number and zan nge kan ti chan panga na ni a chuan y lama -5 ani bok ani chu ti chuan b coordinate chu 5, -5 ti tur ani chu kan siap chuan
5, minus 5. Đó là mấy tôn ta này. Then equation pathumna chuan the point identified by the coordinate minus 4 minus 5 yeah minus 4 minus 5 na ki khoi lai point nge cái gần giống minus 4 to x number nè hay x number là minus 4 minus 5 to point b mo lại thì là gì ở đâu người ta này minus 4 minus 5 minus 4 minus 5 to thì là gì nhé point b hay to point b point b rồi này đón ta này point b the coordinate point identified by the coordinate 3 minus 2 x minus x 3 y minus 2 thì là gì x 3 2 ngay đây nhé y minus 2 thì lại hình rồi ta thì thì chọn helai number to 2 3 minus 2 to s thì rồi ta này 3 minus 2 to s point s rồi này đón ta này point s khi rồi ta adot lẻ căn lẻ thế là question number 2 sub number 5 chọn coordinate the sisa of the point c the sisa of the point c x number khác thì là được chứ thế ta hành là đây là x point c khởi nghe point c hết thì này x number là tôi nghe thì hết là gì thì này ta 7 3 thì x number này y number này x number thì nghe thì nào nè đây chọn thì chú 7 anh mấy chọn thế là nhân phần thì là chọn coordinate of the point p coordinate of the point p thì nghe anh thì lại ta này p không phải là nghe ổn cần hay là p ổn na p chút phải là nghe ổn thì hết thì p chỗ này thế thì p thì point thì cần gì chọn x minus 7 này y here minus 3 này minus 7 lại minus 3 minus 7 lại minus 3 này ordinate of the point p thì vangin y number dọc thì ra này y number to minus 3 này minus 3 so bạn chọn thì minus 3 thì đó này so rất là chọn coordinate of the point m đó thì là ta coordinate of the point m khá in nghe m chút khỏe nghe thế thì này thế là gì thì lại mấy cái m point 2 x chọn 0 là rồi này y chọn palh là rồi anh này x chọn thì thế lại chọn này y chọn palh na coordinate point là cái gì cái rõ ở đây vangin 0 4 anh tiếng coordinate of the point m n thì bây giờ chúng ta này coordinate of the point n n Zirlai đó này coordinate of the point n bây giờ n học chọn thì hết là gì n là chuan n chú hay thì mà chú minus 3 là rồi minus 3 y là chuan 0 là rồi là minus 3 0 thì là chứ minus 3 0 minus 3 0 rồi thì đó ta đi khi question number 2 chứ rồi ta question number 3 na lâu en lệ tay là heng points đây khối bùa cho nó tiếng nghe ăn thì anh ấy và cái nào chuan 7 minus 3 anh ấy là chuan minus 8 minus 1 8 at khung là chuan minus 2 minus 5 anh ấy là chuan plus 3 lại plus 10 thì
alim ne hian sui fia tai la thawme san na zero la hian ama saberin sub number 1 na chuan plus 7 minus 3 khi mem je chu plus 7 hi x ania minus 3 hi y ane chu nia plus 7 chu x a pe nge om kan ti chun he la hian ania minus 3 y chu noi lam panga ania chu te chun he la hi mi ai zone na hi adani dona 7 minus 3 adani don ta ni chu eng guajan nge kan ti chuan guajan kha helai bial hi first ania helai second ania lai third ania lai fourth ani chu te chuan tu mi hi fourth guajan a om ti na ni answer chu hian fourth guajan kan tiang chuan panila chuan minus 1 8 x kha minus 1 and minus 1 changla hian amwa plus y plus 8 and changla hian am don ta le chu hoilai nge kan ti chuan second quadrant ani hi second quadrant ti chuan minus 2 minus 5 ti khi khoi ang yom ti chuan minus 2 to hei nia minus 5 to hei la hi nia hoilai om nge ni kan ti chuan path ani chuan hi path quadrant ti lenga atom number plus 3 plus 10 plus 3 to he nia plus 10 to khi ta ta hian om don tinania chu phei quadrant nge first tinani first hi kathum na chan na kan zia dan tur chu alo nenga palina chuan question number 4 chu kan le chuan on which exists do the following points plus khoi exists ange heng point te hi om 80 te 0 minus 4 te 05 te minus 6 0 te hi titani chile me bo kan alem ne hian tile dit tai la ta hian ama sagara 80 chu phei ange om kan ti chuan 8 hi x ania 0 y nia 8 chu phei ange om x8 chu ta hian ania y0 na zone chu hei ama hi lo ta ne tilai point hi tina lo ta ne ti chuan ki kan kal chuan hei khoi lai na nge om x sa ma x sa om then 0 minus 4 0 hi x number ania hi x number ania mo minus 4 chu noi lam panga hian he ti minus 4 an aon samjong sai chuan an number on le lam 0 ni chuan an number on na zong ze la ki ani ta ni etena hei x hei y ta po hei x hei y ta hian hei x hei y lo ta mo ta khianin hei y number zok ki y a zok number oma x a 0 chana om je chu y exists a om tina ni ta ni hi y exists chu te kan chuanin helai ko x lama 0 a y lam pang 5 ani chuan helai point a hinom don tina nia chu me je chu hi on the 0 0 5 ani chuan hei tai hinom dona chu te ni chuan hi on the y exists hi chu x lampang number om ve thunga chu on the x exists tin kan soi mai don ani hi a chan na tu te chu ni ta a hi x exists a hi y exists a hi y exists a hi x exists a x number lampang kha number pang ai oma y lampang 0 chon x line a om ti la ani mai ani Kala tu na chuan exercise 17.1 question number 5 na lo enila in which quadrant or on which exists do the following points minus 3, 4, 2, minus 1
minus 1,0, 1,3 and minus 3 minus 5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. Ini king points around the key attend to exist anum dona exist kan ti chu in line alone ta x y dash he vi line chia chia te hian an om dona a chen ro chu gwa chana a heng a te om dona ni a khoi ya ber nga nom ti kha min zo ta tin chu lo le chuan an ni nge yem ti kha verify ro tia a verify ni tu na ta chuan in du le graph a te ko kan ziak chin anga chu tiang chuan kan chang don ani ole hian chan chu lo ziak don tai la answer chu minus 3 minus 4 thak pa yang e om hian in lo ziak chin don tai la minus 3 minus 4 chu hi x number ania hi y number ania minus 3 x number chu helai hian ania veilam panga mo 0 ta veilama ti chuan minus 4 y chu chunglama ania chu ti chuan helai hi tina ni ta ni mo helai hi ni do tina nia chu ti ni chuan tilai point hi la ni ta ni tilai point hi lo ni ta a chu ti ni chuan in tilai hi minus 3 minus 4 ania chu ti ni chuan hi second quadrant ania mo line na om lova second quadrant ania answer chu second quadrant hi hello nia panina 2 minus 1 ti nia 2 kha 2 chu x plus number ania minus 1 chu y minus ngei lama nia hela hian 2 minus 1 chu tilai hian om ni ta hian chu ti ni chuan 2 minus 1 chu ko yang yom ka ti chuan fourth quadrant ani hi fourth quadrant minus 1 0 minus 1 0 ti hi minus 1 chu x minus 2 veila malia 0 chu y number 0 chu e tilai zon and ti ni chuan a point omna tu chu tilai top ti ni ta ni chu ti ni chuan ti tilai ki x line a x axis a ti na ni a ko yang yom ka ti chuan lie on the x axis ti turani mo on the x axis 1 3 hi phang yom 1 chu he hi nia y 3 chu he la hian ania chuan hetlai point hi lo nianga 1 3 mo chuan chu chu phoi nge ka ti chuan first quadrant mo minus 3 minus 5 chu phoi ang yom minus 3 minus 5 minus 3 x chu he nia minus 5 chu he la hian ania he lai em zom na chu lai hian lo ni ta a la hi minus 3 minus 5 chu ti ni chuan he chu eng gwa ta nge ka ti chuan third ani third quadrant mo third quadrant a om hi question number 5 then chane tu te chu lo ni ta ni tuna chuan 17.1 question number 6 na hello enanga plot the points xy given in the table below on the xy plane choosing suitable units of distance on the x-axis on the existing exist kha patnioma Zirtirtu exist kha then yan x le y exist kha mai ta chumi ya chuan he table mi point hi kan draw don ani chu kan ti tur ania
hian graph paper khalom ta graph paper a chuan ta hian he lampang x minus lampang hi x dash kan tenga x plus lampang hi x bangai lo nia y lam hi y dash lo nenga ti chuan himi khi kan point plot tur te kha x minus 2 y 7 ti hi am 7 lo ne ta hian kan tiang hi color hi pol ha minus 2 x minus 2 to head hi oma y7 to hi ta hi hian kan tiang ti hian to ziak taila minus 2 7 minus 2 7 ti chuan pakhat le chu minus 1 plus 6 minus 1 plus 6 so lai hi y6 na lia tan lo kalanga hian to minus 1 6 rồi don ta ni chuan atop le chu 0 x0 ni chu hetlai hi lo ni me a ai ton lai hi y minus 1.5 so 1.5 to 1 le 2 in kar hetlai tak hi ina lo nia ti chuan x1 y 3 ti hi om na tur chu x1 y 3 hey x1 to hilia y3 to hela hilia tatang hian ten na phenga ihia chu x1 y 3 ti chuan x3 y minus 1 thi kan ti le do chuan x3 to hela plus 3 nia y minus 1 to hnuai lampang tur ani ta thế cho nên cái trong là thì đầu nhớ 2 3 minus 1 thì hiện diệt đón ta đi cái tích là khi 17.1 question number 6 không sao tuổi trên số này hình dung khi exercise 17.1 ở trong question kan so ke trên số anh ta